Неме деп коесузбу? Монтаж ичебиз. Смотри. Биз азыр эмеге карап жүрдүк деп чөчкөлүк аны. Alo. Selamünaleyküm. Alo. Selamünaleyküm. كم حلقة فردة؟ أبو ريال معاك. هو جايب لك زباين. يلا من الحمد لله حرك من الحرب خلاص. Bular da Samarkand. Al-Bukhari restoranı şu. Ha? Al-Bukhari restoranı yine. Bukhari degan. Bir şeyden az ötüp ettik de. Bunda batanlar көп restoran. Bir adamga gana bağışlay alasыңар. Bir adamga gana bağışlay alasыңар. Berge çimçiklarga korkpay sadaka verseň bolot eкен да. Biz jakta çimçiklar işet kalmayt kurup jep koydu. Храмдын мийкаттап коет чегарасы. Ана неме жамарат ол ал еще раз. Кичте болгондуктан сыртка чыгып. Жамарат бияк Ha, Jamarat ba? Мынаусы чоң го бияк ортасы. Ha, Jamarat. Храмга барганда Üçüncü taşırıklı yer ne oluşunda falan dediniz? Birincisi İbrahim Aleyhisselam'dı. Allah Teala sınagан. Jamarat taşırıda turan jer. Bacılıkta. Баласын İsmail Peygamberdi кичине баягындай баса турган деңирге жетип калганда 4-5 жаштачы сойгонго буйруган да. 80 жашта бала болгон бала элестет. Аллахтын өкүмү келди да. Конкретный өзүң жаныңа окуп койсоң го, бирок семьяга келгенде ойлоносуң го. Шайтан азгырганда Аллахка кайрылып көрбөйсүңбү? Бир жол ушунча жыл кытыкс боюнчунун бир жолу кылбай койсоң не болот деген сунушту айткан да. Тарактан бизден бар го, бир да бамдат окуп койсоң эчтеке айтса дегенде. Ошенткенде ошо жака шайтан тарап карап таш аткан да, кайтпайын деп. Анан аялы Хажар энеге дагы айткан да. Сен кичинекей мурун жаңы төрөлгөндө келип Меккеге таштап кеткен. Эми бул жерден дагы Кудайга шүкүр Аллах берип замзам чыгарып Меккени гүлдөттү. Эми чоңойгондон кийин союп таштаганга буйруду. Ушунусун кайтарып сурап албаса болбойт. Себеби союлгандан кийин бала тирик калбайт, ушинтип кетет. Берке ого кичине шанс бар эле, суу табылып калышыначы. Деп Аллахка каршы чыккан өндөгөндө ал дагы таш аткан да. Машалла. Ошон экөөнүн аралыктары жакын да, үчүнчүсү Исмаил пайгамбардын өзүнө келген да. Качып кетти деген сунуштарды берген да. Мечиттер жакын экен бири-бирине, машалла. Ошондо неме дагы сатажидуни иншаллах сабирин деген да. Иншалла мени сабыр кылуучулардын катарына табасың деп атасын айткан да. Мынада мечитте. Мечит берде сплош рядом экен да мечит. Машалла. Bizde kafe restoranda yaptık mı? Bazen de bulalım. Görüşüp gidiyoruz. İnşallah biz öyle Türkiye, Dubai, Subai'ye bara turanlar bir yaka taş kilimiz gerek de. İbadat ham sayahat da. Ekөө бирдирген. Дүние жүзүндө бир ам ушундай нерсе жок да, ибадат менен саякат биригип кеткен. Ушуга керек да бар. Эртең шергиле. Kiratası o. Maşallah. Hacca çıkıp barат. Elhamdülillah. Maşallah, elhamdülillah. Yüller var eken ılıyında. Eskiler şöyle. Maşallah, Hiratası, Hira. Elhamdülillah. Tavaf. Эртең Хиран өзү жешем келген. İnşallah vallahi. Başta есептелинет. Кабаны көргөндө тугандар дуа кылыңыздар. Кабаны көргөндө сөз дуа кылыңыздар. Эсиңизден чыкпасын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Şöyle tavanın kırın
Bağrına ile cam başına ile Sağ ol, suyu sağ ol. Az biliyorum çasını yiyor. Men o'sha yerdan yer tiytirdi, qisqasi chek. Ha, siyittir de. Biz de Adır'da Caşarsı gelip edeceğiz mi? Neye gidilir? Soda. Köyge gelgende açık yola gelsinler bunlar. Az men de açıkım bayağı tabi olum. Sebebi zavodu jarıp bolğandan gözün görgen kişine kıyınçılık buluşu mümkün. Bismillahirrahmanirrahim. Buna şu hacan asfaltı görgende Bismillahirrahmanirrahim dedik testleri. Biz çölge gittiğimiz çöldekisine çölde görüp uylançamça uylerde ağlayız inşallah. Turgan yer Hicri İsmail dep turup aytınlar. Şimdi tolardan kırıp öyle çekelerin nima koydun otkar? Tolun çekesini kırıp saldık mısın? Şimdi sen masalını tutup Bir de stolordu görüp bir de maşına köpüğünde erişip bitkeni. Stol görüp Paşti jogunda stol. Жаңа машиналар mesela stolda жоқлап тесін сал. Айдетте сол. Stol joggen paşti. Bizde bütele stolda ya. Ama aslında biz Hazır biz o nemenin Makkanın sırtında çıkıp çölge gitti az. İlgari Araplar yaşagan jergacha. Ondan al жерде sütünü içeriz. Maçasını dağı içkenler var mı? Hadiste geledi de. Hadiste geledi. Ondan ayda oturalım içine. Öp çölde oturup söhbet kılabız. Ana kayra qaytып keleriz. Hadiste gelingen narsaga fikir aytaldınız işinse de yapmaz. Ejitiyan görüyoruz o zaman. Oy hadiste gelse Oraya neyinlerge peygamber uşun hiç kile degende. bu hadiste gelse. Biz akılga salbayız. Hadis hayat gelgende akılga hiç salbayız. Hadis hayat geldi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hormatly musulmonlar qavmlar. Buna biz hozir Sanjar domla bilan Sanjar domla Assalomu bilan alaykum. Assalomu alaykum. nega ketdimiz? Makkaning sirtidan ketdimiz. Doç başına koygun üstüne doçlar koygun. O'zbekistonda qurtganimiz bor ekan. Adım kim? Hacı. Adım Abdülhafiz. Abdulhafiz Hacı. Afganistan'da özbek. Qayerlik bo'lasizlar? Bizler Özbegunamiz. Afganistan'da Özbegun. Ha, O'zbekistonda emas ekan, Afg'onistondan O'zbekiston, O'zbek ekan. O'zbek qurtganlardan ekan. Bu yerga kelganda ko'p bo'lib qoldi. Qildi yo'q ekan. Ha, qurtib bo'lib turganda. Shu yerda turolganman desangizlar bo'ladi ekan. Inshaalloh. Buyursa Mekke'nin sırtına ketdimiz. Çölün sütünü içkeni, töylörde görgönü, çölde görgönü. Anan sizlerge çölün sütünün damını aytып bereriz. Peygamberimiz basıpkanda ele çölde Peygamberin nizi menen bir basıp bereyim degen maksatda ketdimiz. İnşallah. Nasip bolgan bolsa barıp videonu көргөзөбүz inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu çöldü. Hazır emi bu yer vardı, kondisyoner, asfalt yol tegiz bolup kaldı da. Çölge organımızda çinligi, buradaki Arapların yaşaosunu görüyoruz da. Oşunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in basıp ötken yolun anday alasız da. İnşallah sizlerge malumatı berip bara berебиз. Anam bu yerde koşumca bir malumatlarda meçitler daima bu yerde her bir 200-300 metrede buluverет ekan. Bizde 10 kilometre bolsun degen kebirler mizan kabul alabыз degenler var mı? Şunlara gösterip koyuş gerek ekan. Meçitler her 200 metre 300 metre naragında ele meçit kuruvergen ekan. Meçit kuruudan tuğanlar hiç kim jamanlık görmeydi. Meçit köp bolsa jamanlık bolot degen söz oşo işte dep salып öyle turgan adamlar söz da endi. Tuğanlar buyursa malumat berip bara berебиз. Kızıklı jenlerinde söz türde video koşuyoruz inşallah. Doğru geliyor. Kursak kalıp gitti şomanca. Fırsat gelip kıldır. Olmuş. Evet, başka düş gerek. Ne çabuk ya.